Danas ćemo da pričamo o biljkama koje mogu da pomognu vašoj jetri da postane i ostane zdrava. Svaka priča o biljkama za lečenje jetre, po mom skromnom mišljenju, trebala bi da počne sa biljkom koja se zove badelj. Badelj, ili još sikavica, ili gujna trava, to je jedna neverovatna biljka koja sadrži supstancu koja se zove silimarin, koja direktno utiče na to da se vaša jetra regeneriše. Poznato je da je jetra jedini organ u ljudskom organizmu, odnosno jedan od retkih organa koji može da se regeneriše i upravo zato svaka biljna terapija za lečenje ove laboratorija našeg organizma mora u sebi da sadrži ovu biljku. Pored badelja, obavezno u svim dobrim mešavinama za lečenje jetre, čišćenje žučnih puteva i za pomaganje ljudima koji imaju problem sa žučnom kesom je artičoka. Artičoka je prvenstveno poznata kao jedno relativno skupo povrće koje kod nas i malo poznato, mnogo je popularnije u Italiji i Francuskoj, a još manje se zna da je ta biljka izuzetno lekovita. Dakle, ona utiče vrlo blagotvorno na našu jetru, stimuliše lučenje žuči, a najbolje funkcionišu i badelj i artičoka u kombinaciji sa čestoslavicom ili veronikom, koju imamo ovde u ruci, jednom neverovatnom malom biljčicom plavih cvetića, za koju Nemci kažu, imaju čak narodnu poslovicu dobar kao Veronika, i ta poslovica fantastično oslikava njihovo veliko poverenje u ovu malu biljčicu, i žalfijom. To je svima poznata biljka s Mediterana, koja se još zove i kadulja, i nju je čuveni car Karlo Veliki dekretom naložio svim manastirima da gaje ovu biljku upravo zbog njene velike lekovitosti. Ona je prvenstveno poznata kao lek za upaljeno grlo, ali zapravo žalfija je odlična biljka za jetru i dužom kontinuiranom upotrebom čaja od žalfije možete da pomognete ovom organu koji je neobično važan za naše zdravlje. Još jedna biljka koja bi trebalo da se nađe u kombinaciji biljnoj za lečenje jetre i žučnih kanala, povišenog holesterola i uopšte problema sa digestivnim traktom je kičica ili gorčica, Eritrea centaurium, ova mala biljčica koju imam u svojoj ruci. Ona ima nežne roze cvetiće, ima izuzetno osetljiv, plitak korenov sistem, tako da ukoliko je skupljate u prirodi, budite jako pažljivi i najbolje da nosite sa sobom makaze, jer ukoliko je malo jače povučete iz zemlje, ona izlazi sa korenom koji se ne koristi, vama ne treba, a trajno uništavate nalazište ove izuzetno lekovite, a izuzetno i gorke biljke. Sad, postoji jedan problem vezan za badelj, a to je da taj silimarin koji sam već pomenuo skoro da gotovo uopšte nije vodorastvoran. Dakle, čaj od semena sikavice, badelja, odnosno gujne trave, ima vrlo slabašan efekat u odnosu na tečni ili suvi ekstrakt ove biljke. I upravo zato danas hoću da vam skrenem pažnju na Bioteo biljne kapi broj 63, koje u sebi sadrže ekstrakt ove biljke, ali i svih ovih biljaka koje sam pomenuo. Tu ima i Petrovca, koji takođe deluje vrlo blagotvorno na jetru. Petrovac, obično ljudi misle da je to ona bela rada koju svi vezujemo za vence koje se prave za Petrovdan, međutim to je druga biljka. Agrimonija eupatorija, poznatija u našem narodu i kao ranjenik. Jedna vrlo relativno malo poznata, a izuzetno lekovita biljka na koju svakako treba da obratimo više pažnje. Dakle, ukoliko imate problem da sve ove biljke nađete i ukoliko vas zamara da spremate čajeve od njih, biljne kapi Bioteo broj 63 su pravo rešenje za vas. Ova flašica nije puna, jer ove koje držim u ruci ja koristim, i mislim da je jako korisno da svi, kad dođemo u određene godine, evo ja sam napunio 40, barem jednom godišnje sprovedemo kuru takozvanog čišćenja jetre, tako da ja sam krenuo baš sa tom kurom sada i toplo savetujem ove kapi svima koji imaju, pored naravno onih koji imaju problem ozbiljan sa jetrom, savjetujem i ljudima koji imaju problem sa povišenim holesterolom, trigliceridima, ali i ljudima koji piju puno lekova, koji piju alkohol, koji se relativno nezdravo hrane, ali čak i onim zdravima s vremena na vreme jednom godišnje kura ovim blagotvornim biljkama će samo dobro da donese.